na wigo murai wiki ya mageo DM Mheshimiwa Raila Odinga waswana na kumuturi mugavana wa county ya Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja kurua sama bako yaba MCA abo barigete kumurusi abisi nigo igetambukire kyo kegendrete korenta liberera asaba menye we county yo nigo bono baesokire ritukori yarero na kurwe birangarira byabo na gutuma nyumurikito Linet Nyambane. Riberera ritindi ni goligendrete kubwata inse maegayo muraibu kiama kia ODM Raila Odinga amo no muraibu ense William Ruto goswana na no murubiri bwa MCA county ya Nairobi gutaka kumurusie ase obisi omugabana bwe county eyo Johnson Sakaja kubwatekana no bokoreri obube egati abamenyi be county ya Nairobi besokire na kugikiria abarayabo asoko mwegerera Sakaja asebatebire taribu ya goswana na neri chiko. Kama Governor Sakaja ako innocent, apitie hiyo impeachment, iende Senate. Kama ako innocent, Senate iweze kumuokoa. Hivyo ndio sheria inasema. Kwa sababu Governor wa Kericho amepitia hiyo mkondo, akina Waititu, akina Sonko, Kawira Mwangaza na magavana wengine wamepitia hiyo mkondo ya sheria. Kudikereri aba gavana bande niko bakwendosi bako impeach barusi byobisi asekyo yere nere ruta chetego a respond to an immediate effect asekyo nera a react in immediate effect. Kwa hivyo ilikuwa makosa former Prime Minister Raila Amolo Odinga na Rais Ruto kuzima hizo juhudi za MCS kuuliza accountability from Governor Sakaja. Kwa sababu ni wajibu wa MCS kuuliza mambo ya accountability and transparency from the governor. Kwa hiyo inamaanisha kuna ukora mwingi ambao unafanyika and it is obvious for everybody to see. Nairobi County actually in my view has failed. Mimi sioni chenye Governor Sakaja ametufanyia. Abamenyi abo bono nigo baereiro bokoreri obube kurwa ase omugabano oyo aja kurwa sweto bogambye genta akole ne chikobro joka bekire street chikobro jikere na mesi ya irete ya gambe tonili 1 year ekabeka chikobro ekarosi chinyagitali ekabeka maje ndoja na mesi ya kote binte binge within 1 year. To his credit amejaribu ameweka firefighting lorry ziko kila pahali. But why are you putting these firefighting lorries all over and yet allowing illegal connections in the city? Lakini bono kwa mayakonya ngati chindagira gali chikomorunse chichokora nuwachira abantu nobakosinyono watukuruzi chindagira tokoli. Nonye nabo abamenyi abo batebire Sakaja nigo abwatobogesa kuchinga kichokorika abakore meremo ase county. Tuachiete lilienga Kisakaja enga kolika vijana. Ngagenda ali City Stadium tukabekera ini kurumambi saa 11 mpaka saa 1 otende ino monto rusi kumaga yao ko batomanyiri kwanyora ngomuruye ngamaga yao rusi womo muzikiswe ngamaga yao rusi womo garo rusi wera are nayo ni gobo baroko bore gochasegesa kukyo mugusi koimokerera igoro na kurwanirira ebirogo ao ase omocho Nairobi. Bono aba gusina baimuke igoro nande nje natemanga na kitogende nore ikali somo gusi agotene nonye mbakazi agotene no MP aba gusitorore ngana kinto tapuko baguzimba libanga to register alitopeka bagusi abange se county ya Nairobi eline na into tokonya kebi. Goripoteri ya Ensoko TV kurwa ase omocho moneno Nairobi eritariane Linet Nyambane.